hasi. Hakabedei bengi cringe pang kata ka wave ka second wave COVID-19 second wave. Kabasdang hakajala jongi nadu ubenai April. Hadu kini kisngi kibamenta. Ngakwa ban pentip hadin ba ki medical expert. Kila le research, kila steady lut nadong sedong, but ka recommendation ka ba an ki kalongkani. Ba une uknyang jingpang ubawan ha unusnem artho arthway. Nadu ubenai April hadu mentakasngi udai utau bengi ong u delta variant. Mensyemsnem habakila research utu katu ka first wave lada uway boyo positif kalong lakum nu laingut kaban yabit. Tenrei mentapat hakan ka second wave lada uway uyok positif kamut nrengut lakum nukum nuru kinyo ya uniu kenyang jingpang kabamut arsya kabor ke jingklan jong uniu jingpang kalong arsya ban ya kabajia mensyemsnem teka kabangut ban ongane kalong ba kabanga kerpat rit ya kinong snong ya kinong sensar snong kinong sensar tau kirang ba snong kidorbar snong baro halaki jong snong halaki jong ka area bakin sngau bah ban yai kentu yakin nongsong snong jongki baki dei ban pikir jadi ban sumar baharu kenang ba nginlai na kajing sya telep ha uniu kenyang jingpang hapok kejelami kelaya jengi barok away but the medical expert has recommended very strongly we can fight this disease only through vaccination. Nila ban yakun ya une uknyang jingpang kabanga kwa ban pentip ki expert ki scientist ki medical scientist jong mdei tang jong mekla jong kari India berkepertai berkoi ki krenshai ba kabala ban yakun persya yauni kenyang jingpang kadei baik tang lengba ketika lani kabingong ka injection lani ka vaccination kabang ngidang ya sngosi adung tanah kalian kabor sarkar ba haduk mentangan itu ipi kane ka vaccination drive kabangile kadang duna sibun ya kabang ngi expect bakan long kumbalong menta kane ka vaccination drive kabangian ngidang puai tang kumba 100% nakasispa 100% nakasispa tenga kerpat ya kita kebedangsa sa 100% balakum nu ba pinsngau bah ban kitkhia ya kaban lej haki jaka kebengi injection haki tu ki vaccination center kenang ba pinyo ban pendep ya kene ketika hala ijong jaka na kalian go sarkar ngila pensuk sibune ngilej wat cedu sesnong piong kinong kendong ke bahap ya kijat ngiya kijat kisnong ki bangi hap ban pelut ya ngile kata na kabenta jongnu ngile kane kalong na kabenta kajing song sngan ya na kabenta kajing suk jong kitu ginong song snong ha kinong kendong ke jongi ki bakher tenga da kerpat namar kata ya barok bangin sngoba ban simkhia ya kaneka injection lani kabangi ong ka vaccination nang ni syakmat